tugakwamukira o ringi mitambo-ini na riu twaingire kuria iharo-ini. Goko iharo-ini nakuo Hana Watiri niwe muhotani wa Kaende Jackpot kiumia giki uthake kuratha mibira 12 hari 13. Watiri arutaga wira wa CFR wa Kabete kaunti-ini ya Kiambu na ahotanite ciringi 500,000 uhotani uria aiyukitie na gikeno kinene. Watiri niwe mutumia wa mbere kuhotana muthako-ini uyu wa Kaende Jackpot rungu rwa shabiki.com. Wakati niliambiwa mimi ndiye mshindi wa Kaende Jackpot nilifurahi sana. Hata nilirukaruka sababu sijaishika pesa kama hii. Lakini mpira imenifanya nishike. Kama wewe unacheza Sabiki lakini hujapata. Mimi niliendelea kucheza na nikapata. Kwa hivyo usikufe moyo, endelea tu kucheza Kaende. Itaenda hata na wewe. Furaha tele hapa shabiki.com kuwa na mshindi wetu wa 5 wa Kaende Jackpot ambaye ni Ana kutoka Kiambu County. Ana aliweza kujishindia 500,000 ambaye natumai itaweza kujenga pasaka yake. Hata wewe pale nyumbani wiki ijayo pasaka unaweza kuijenga, tuma neno KJP kwa 29063 kucheza Kaende Jackpot. Kiama henya bururi-ini AK gigatuma athaki 50 kurirukia federa ya Kenya mathako-ini ma gitaru kia Africa mathaki matakiritie miaka 18 na miaka 20. Mathako maya magathako kuma tariki 29 mweri wa kana nginya tariki 3 mweri wa gatano. Ndumiriri ino irekereirio na muikariri giti wa kiama giki Barnaba Korir. The eligibility for the above championship is in accordance with World Athletics competition and technical guidance is as follows. Since it's a combined event, which is both the championship for under 18 and under 20, under 18 athletes will include the athletes that are 16 or 17 years on December 31st of the year of the competition, that is now, which means those athletes should have been born in 2006 or 2007. Those ones will only be allowed to compete. Thutha wa kuhota gikombe kia Gonya katika cukuru cia secondary kaunti-ini ya Embu, riu athaki a timu ya All Saints mareharĩria kũnyita ũgeni mbĩtĩka-inĩ cia gĩtarũ kia irathĩro iria igũtabanio kaunti-ini ya Meru. All Saints yahotire Kangaroo mbĩtĩka-inĩ ya final na coach wa timu ino arimu ona athaki marauga marorithitie maitho mao ũhotani wa mbĩtĩka cia gĩtarũ kia irathĩro nĩguo mahote gũgathaka mbĩtĩka-inĩ cia gĩbũrũri. Cukuru wa All Saints ũgĩcangarana mathako-inĩ amu ũrũgamĩrĩri wa cukuru ũthiaga bũrũri mũgima kũmatha athaki mena iheo cia mũbira ũyũ wa Gonya. By Wednesday, ndio makathi nundu wa regionals kuria Meru. Mathi regionals tuna expect macemania na timu ta Kitondo ira turaigua niyo kari muno na twina hope ni makuthii na macinde na marete gikombe na our aim ni kuthii nginya nationals kuria uguo Kapsabet. Tunajua game itakuwa ngumu but sisi tuna believe tukitrain hard tuta fight easy. So tuko ready, kitu yote iko mbele yetu. Sisi tuko ready, cup tunaileta home. Hata wase wako nyumango hapa hivi, tuko ready, tumejipanga mbaya. Wakam vile watakam, sisi tuko best. Yote ni about all mindset, mental, the courage you have. Alafu rugby ni passion ya mtu vile umejipanga. Si kama sisi tulianza tukiwa watoi. Kogina kuo timu ya Rongai Veterans nimo ya timu ĩrĩa ikoretwo igĩka wega gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo na ina athaki a gatagatĩ ka ũkũrũ